পিয়াছ লাইফ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ঘৰলৈ যাব ওলাইছোঁ, মানে হাউলিলৈ। বিশেষ কিবা এটা খাবৰ বাবে আমি দৌৰাদৌৰিকৈ ওলাব লগা হ'ল। হঠাৎ ৰাতি প্লেনিং হ'ল, সেইকাৰণে এতিয়া গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, আজিৰ দিনটো কেনেকুৱাকৈ যায় অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। चला अकेले रास्तों पे ऐसे जैसे मेरे पीछे कोई भी ना, बढ़ता मैं गया ऐसे जैसे मुझे कोई भी ना रोक सका। वो ढूंढ रहे देखो मंजिल, मैंने माना रास्तों को अपना जहां। कभी कोई नोच खरोच के भागे, कभी कोई पूछे क्या तेरा पता। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर, चलता रहे जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरे जो है सपने वही मेरे अपन, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर, चलता रहे जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। लोगों ने बोला इन रास्तों पे जाना नहीं, ख्वाबों के पीछे जाके कुछ भी है पाना नहीं। देखो जमाना में पुराना हूँ मुसाफिर, जिंदगी ऐसे कैसे कल का ठिकाना नहीं। पाया है जिसे खुद को पानी सा मैं बहना चाहूँ, डरता ना लहरों से मैं बादलों में रहना चाहूँ। छू लूं मैं आसमां सितारों से ये कहना चाहूँ, तुझको ये है ना पता। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर, चलता रहे जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरे जो है सपने मुझे कोई भी ना रोक सका। वो ढूंढ रहे देखो मंजिल, मैंने माना रास्तों को अपना जहां। कभी कोई नोच खरोच के भागे, कभी कोई पूछे क्या तेरा पता। मेरा जो सफर है वही मेरा घर है, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर, चलता रहे जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। मेरे जो है सपने वही मेरे अपन, मुझको ना दुनिया की है परवाह। मैं हूँ मुसाफिर, चलता रहे जो चाहे रोके टोके मुझे कोई भी यहाँ। लोगों ने बोला इन रास्तों पे जाना नहीं, ख्वाबों के पीछे जाके कुछ भी है पाना नहीं। देखो এয়া পাইকান আহি পালোঁ। গোটেই ৰাস্তাটো মূৰটো বেয়া লাগি আহিছিল, অকোৱা পকোৱা ৰাস্তাবোৰ যে। এয়া কিবা এটা খাইলোঁ আৰু গা চা বেয়া লাগি গৈছে। তাৰপিছত এতিয়া গোৱালপাৰা হৈ ঘৰলৈ যাম। এতিয়া ৰাস্তাটো প্লেইন হ'লে আৰু এতিয়া প্ৰব্লেম নাই। তেতিয়া ইমান বেয়া লাগি আহিছিল, বমি বমি লাগি গৈছিল। এতিয়া শুই গৈছিলোঁ অলপ, এয়া উঠিলোঁ। আমি ঘৰ আহি পাইছোঁ। ঘৰ আহি পোৱাৰ পিছত শুই গৈছিলোঁ। মই গা পা ধুই ভাত খালোঁ, ভাত খাই শুই গ'লোঁ। ইমান মানে গা বেয়া লাগিছিল, মানে অপাৰেশ্যনৰ পিছত মই ইমান লং জাৰ্ণি কৰা নাছিলোঁ। তো গাড়ীত বহুত সময় বহি আহিছিলোঁ। আৰু এতিয়াতো ছিট বেল্টবোৰো লগাব লাগে, পুলিচৰ চেকিং হৈ আছিল। তো তাৰপিছত আহি শুই গ'লোঁ। শুই এতিয়া উঠিছোঁ অলপ আগতে। মানুহজন বজাৰলৈ গৈছে অকণমান বজাৰ কৰিবলৈ। মা বহি মানে টিভি চাই আছে। তেওঁ আহিলে চাহ তাহ কৰিম আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক আধা ব্লগটো বনোৱা হৈছিল। তো কওঁ আৰু ইয়াত ঘৰত আছোঁ, নিজৰ বিচনাত। নিজৰ ঘৰত থকাৰ আমেজেই বেলেগ। কিন্তু কালি ৰাতিপুৱালৈ যাবই লাগিব। আমি এটা বিশেষ কামৰ কাৰণে আহিছিলোঁ, কামটো হৈ গ'ল। তো আমি যামগৈ, কাৰণ মোৰো ছুটি নাছিল। আজি মই ছুটি লৈ আহিছিলোঁ, ছুটি নাপাওঁৱেই। তিনিজনী টিচাৰে একেলগে ছুটি লৈছিলোঁ। ছাৰক বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰি আহিব লগা হৈছিল। তাৰপিছত আৰু এই ছুটী লৈ আহিলোঁ। আহি কালি ছেটাৰডে, ছেকেণ্ড ছেটাৰডে। তো ছেকেণ্ড ছেটাৰডে আমাৰ কেবি বন্ধ থাকে। তো তাৰ কাৰণে আৰু কালি গুচি যাওঁ, ৰবিবাৰে অলপ ৰেষ্ট কৰি। তো মানডেৰ পৰা আকৌ ডেইলি শ্বেডিউল স্কুল, সেয়ে আৰু। তো ঠিক আছে, চাই থাকোঁ। এয়া ভাত বনাই আছোঁ, এয়া মা টিভি চাই আছে। ঠিক আছে, পাকঘৰলৈ ব'লক, কি বনাইছোঁ দেখুৱাওঁ আপোনালোকক। এয়া আমাৰ কিটচেন, চিকেন বনাই আছোঁ, চিম্পলকৈ বনাইছোঁ। গৰম যেতিয়া, বেছি একো বনা নাই, চিকেন ভাত আৰু চালাড বনাম। ঠিক আছে, আজি ব্লগটি ইয়াতে সামৰিছোঁ। আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকক লগ পাম। বাই বাই।